Angton hinpenta kichok che paklang bek pu phansi sarkar tum BJP sarkar tum non claim bom lo Sonam Wangchuk phan pulu ne support lo offensive lo ne bangyok phana ferere BJP sarkar no jat phana ne ferere athema langoi itum rights do sarkar phan itum demand piu public phan paning je long dati but son banke chok che pusnin ta puji la tum si chok chelo BJP sarkar tum si chok chelo mate son bolte che alang tum te la BJP manifesto lo alang tum ko pikam lo tok nei ke athema sarkar ke itum chok che mate itum heno pugai kitia ta chibupe ngene ta puji Sonam Wangchuk phan tum support bangji itum se sarkar salam 60 dulong thapon pinu provision pinu atumanta Sonam Wangchuk phan Ladakh pen police tum KRS news viral pic hangjang banang litum Sonam Wangchuk komalo chinda ta mine Sonam Wangchuk ke joy ke benjang stem burjai dami pulote 3 Idiot movie nang litum lang lobo Amir Khan le do hai 3 Idiot movie ke based on Sonam Wangchuk life story mate alang character movie si ke salampon inke main original amunit ke Sonam Wangchuk pelo su 3 Idiot long movie Amir Khan le Rancho character reclaim hai Amir Khan acting jor mati sida main story ke real story lage de laso main amunit ke Sonam Wangchuk helo buji lo clear lo dia sabsu buji chat pang tum relate unpo ye Sonam Wangchuk komar lo Sonam Wangchuk inur climate activist social educationist engineer talo lapen innovator talo laso munit ke thek tado mate ke charlie tado in engineer alanga profession jong se langdam plote lapen alanga akimi pinne develop mate science and technology hormo langa mi claim ta dupiglo innovate ta dupiglo pinne akimi hormo develop do lo silahan innovator puta pu hala hello Sonam Wangchuk lo arta 59 years old ahem konalo le long Ladakh capital में ले पु ओके लान के चेंगचिन लो बतले लितुम आ फिट की बुजी जॉय चर प्लसी के चेंग मांगला थान फ्रुइलो लितुम फान कोमांतुलो एरेस पोलोते पट्टुमियार निसी Sonam Wangchuk फान के एरेस बट व्हाई What's the reason behind it? Pine sonba ka reason do ye ne ke arrest re mati gali ma reason do. Under NSA Act si Sonam Wangchuk phan ke arrest. NSA full form ke National Security Act. Ningkan kwan phalo jail long donang pran litum chini mala tanang phan do phrang inke main reason ko people lo. La pen konat pen arrest ke la harang than po mantulo arrest ke pattumi se arrest pattumi that means 26th of September 2025 arnisi 2:30 PM anar lo hai asopor si Sonam Wangchuk phan arrest ama non Jodhpur pu ajel long se thamam thot Jodhpur nalo pulte Rajasthan long do okay Rajasthan long Ladakh pen Rajasthan pondet kupi polo pon bote ta reason do hela ta phrang than po enke police tum arrest a reason pa klang bangke la somunit protest phan mate youth tum phan Nepal long son hai genjet protest son somni ke pa claim abang phulo mate la siket toy youth tum phan la owe kimi tum phan la tum phan la ke pa protest bang la somni thelo pathema 24th of September ni protest a hearing tangpik history long first time no violence protest ke do mate soldak soluk pen protest ke do police pen youth tum di risomar korjang tum che bhongun dun munit bang ton hai protest ma che bhong dut amala dak youth tum civilians tum bang pligi thidun lapen minor oxet hote maximum students tum se lapen over 30 police personnel were also injured at that clashes between civilian pen police tum che bhong dut lo ladak long hai inke violence lo ekdom ahir dos sak lo ekdom gari lai ta me kai lap la sonala Nepal long do son achu head jet protest son la sonak thak lo ta similar hoilo amal la so protest banke la Sonam Wangchuk bomuni si ke toy mate pa claim toy la so join si la so munit phan ke respond but alanga hokwek si la son claim back ma mate claim ma inke ningkan khan phalo la jail long donang po inke kumar lo hai poge government lo hai po mate Sonam Wangchuk lo hai po inke no la son da lam klang o la so munit terrorist pen da link do jat do pusigipu a hokwek sil hai doma la hata chirina main reason pilo pulot hedi main reason ke lakali lapen aling asap so dudun chat bank ke kopi polo pulot lango Sonam Wangchuk ke 2019 pen Ladakh long 6 sidul nahi puratum ki hanglok mane it's been I think 5 years ninkan pho an so se chalotum 6 sidul article 244
2 la tum phata dai pu just like Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura long son autonomous council mate self governance phan mate ame thang chirul phan ame thang chi solai phan tum kar beng no autonomous council da du ta kopilo under 6 schedule mate di article 244 to 6 schedule son long mati so joini si non council do lahai mati di la sila sonak thak Ladakh phan da self governance phan ame thang chi solai un phan tum phan da autonomous council aphan 6 schedule provision yang people nang ji tum demand arjiding piglo protest bomb sita la tum protest bangke la sona mangchu protest bangke guardian protest pupu athema la sumunit violence protest claim kle alang hunger strikes dudu anchuchi det po di la son dore da sona protest jar hunger strike hunger protest la sumunit के claim की आज हमारे अनशन का 12वां दिन है और मैं आपको आज एक दुख भरी कहानी सुनाऊंगा लद्दाख में भ्रष्टाचार का। जब हम जम्मू कश्मीर के हिस्से थे तो हमारी सबसे बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है और वो छलक कर लद्दाख के पवित्र भूमि पर भी आ रही है। 4 जाने आपकी वजह से गई? नहीं, मेरी वजह से गई ये कहना गलत होगा। उनकी कोशिश है कि देश को ऐसे दर्शाएं और वो इसमें छुप जाएं। आरोप लग रहा है मगर पथ वही है मेरा। रिसेंटली था 35 days hunger protest la sumunit claim bom anchuche ja jepin ban la sona protest si la sumun ke claim aprang ban ingkan pho aprang ban la youth tum ben la obeki mil hai tum ben engke 6 main purpose ban ke 6 schedule provision nei itu manda 6 schedule long nang thampot nang ji constitution long la son pusia lang tuma demand do hala dak apuni tumang tondum ta Ladakh long muni tum lango Ladakh kupilo bolte Ladakh is union territory de Ladakh alam chinni bang do Ladakh thanang ko kuran tu phala lalote buji chap chat po mane joy chat po Ladakh ke is union territory da ke chief minister obi da ke governor chot on behalf of central government governor si solai lai that means jong se thanam bolte central government tum si solai lai union territory Ladakh phan ke hala capital men ke lepu lage Jammu Kashmir adung het aprang ke Jammu Kashmir long sido aprang isibe Jammu Kashmir pen Ladakh isibe but October 31st 2019 apit Ladakh phan separate union territory samar der thak der kaprek sawal salam der enkela sut pen central government tumsi solai bom pediphat Ladakh phan lani clear lo amar hala sut pen 2019 pen lo protest lai tum nituman self governance phan power na pineng ji mate 6 schedule provision na pineng nang thappo nang ji lalo pode itum che solayun po ituma dimpu athema dakta tribal dopik Ladakh long ta 97% ke tribal ang se Ladakh tribal ko pipilo do pulo tha dak example Mon, Belti, Beda, Brokpa etc lason ka prek tribes dopik lakta mane tribal hai ka prek tribal dopik tribal ang se puli budam da chok Ladakh ke 97% out of 100 matha no 3% me lo tribal kali tum non tribal tum hala dak tribal muni tumang se da do lapen ke charli da dopik de hala dak muni tum literacy rate anu tin da lo theklap puli budam da chok 2024 report jong sin thadam bultang ni dumat 97% ke literate hadak muni tum tin da lo thek tok thekang se pore thekang se lo thekang se maximum tum di lason Ladakh है ama tribal long pihrata mat silatum itum se solai unphan mate itum me thanga teng se solai itum si itum handa 6 dulong thaponang ji lalo pulo te itum me thanga identity di culture puno social custom du dumati latum non itum karbeng long son me thang land rights du po longle pini revenue phan puno mate longle phan puno lahai me thanga rules mate law salamun po la soteng itu environment protect un po safe un po mathai mane me thanga teng 6 du long son me tum ji solai bom kar beng long la sonak thaksi la tum da itum me thanga teng ji solai ji central government pe itum hanan control ang ne tum me thang si fan le bang bisa tangka la ta chi utilize ji me thang ji solai ji pusila tum da demand do la so joni si la tum ke protest lok but unfortunately so protest bang ke adhok conspiracy da do ko jone violence that ahir intang saklo so dak so luk do kolo kachi theng kachi chok police pe na che bhong la sona do kolo aprang ke 2019 pele lagam pusita Ladakh long ke tribal ak se la pe dak muni tum ke buddhi sa dharmo tum sike ong amar da ke peace se aning hang kachi bhong char bola sona ning hang he sita adhok
non ki chini pon la congress la hai tum da conspiracy do tho amasi ahir pak tang sak no ke ki koi bang ke sona mangchuk pa themela somri la phrang pen lo ke protest mate sarkar phan demand itu phat 6 sidul lang pinengji 6 sidul lang pinengji pu ke demand aro hala so demand phan pa pleng po pula tu sarkar ben ta hedi central government pen ta 2019 ni kan alang tum BJP tum manifesto long election phrang la tum hala so kroilo hala so demand pa pleng po tum Ladakh amuni tum mate Ladakh tribes mate tribal tum demand itum pa pleng po BJP sarkar wang lo pulote itum 6 dulong ta thapon po lapen aru isi do demand dolang latum pinitum he Ladakh amuni tum phan Lok Sabha seat hini pinei po non isi bet Lok Sabha seat latum de hadak non currently jong silangdam pulote inut bet MP do inke pan ke thedim pan ke theria pe inut bet MP ke it's not adequate it's not sufficient posibu hini at least hini MP doranjin itum tribes pan represent pan haladak Lok Sabha long represent pan pro so demand ta do bala so demand ta pa pleng play bala so demand ta pa pleng ji pusi BJP tum 2019 ni kan manifesto long klar dak pan ta ke tok pon da do inke la so demand la tum la so join si ko protest sunang re lo di hala tum BJP tum che chak lo election a phrang mangena pipurang ni tuman 6 dul hai tang pipurang thapon po jat pulo but non anta pipelang so joni si la tum protest bom bag bom mang bom lo inke non anta la hai pa pleng ne mate pa pleng play that la so joni main protest joni ke lalo inke la sona mangchuk phan arrested isi main reason bangke la dak isi reason dulang la bangke 24th of September ni pamone ne puson hadak ahiring tangsak so dak so log ekdom clash between civilians pen police tum chibhong dur ekdom me kai gari la ekdom la sondu nepalong son hoilo situation hai inke hala dak BJP office ta me kai la main banke BJP office ta me kai la hadaka youth tum mate hadaka munitum amat la so joine ta isi aninge kang ta isi do koklo itum office BJP government se do non India long ke la tum office ong se me kai pi dudlo polote lam the dudlo mati mala ta isi reason lo amat under NSA National Security Act sona mangchuk phan arrested la hello main provocate bang lo mate ke provoke bang lo mate muni tum phan mate youth tum phan hada ka muni tum phan nang tum me kai noi ekdom thengo je chok no police tum je dan doro la son ki pu muni ke main la hello pusi pu but alang la son pu pe bolang एलिगेशन दा ची डिनाइड ला था कल जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको 2 साल के लिए बिना जांच के बिना बेल के जेल भेजा जा सके। आपको डर जाने आपकी वजह से गई? नहीं, मेरी वजह से गई ये कहना गलत होगा। उनकी कोशिश है कि देश को ऐसे दर्शाएं और वो इसमें छुप जाएं। ये कोशिश है, बुद्धू नहीं है ना। देश ने देखा है सोनम वांगचुक हमेशा अनशन के पथ पर, पदयात्रा के पथ पर शांति के साथ ही चला, कभी उससे डगमगाया नहीं। अथिमा लसोमुनित पीस या डिंगडोक आरो के चार्ली along ta engineer muni de charli aru smart pick tech pick tho somuni ke innovative ke ma thai tu mason ali alang technology harmu pen cheng pin ne ke tech du pe la salam pon la son du la hai te no seng thandam pulu de solar pen cheng lok aru haladak amuni to phat kami claim phan alang engineering matela engineer alang along prek company long hai long claim mo muta alang iri plot mat alang Ladakh long alang hometown long che dam ma thada me thang school selam pon no alang me thang si la pen hospital la selam no di la sonang thang alang halada moni tum bhane ka prek pini ne ke selam pon da dopik la hayong seng thandam prote alis di ko jeng li to sap so google long lang phrinoi sona mangchu ko pipilo claim prote la munit phana khai phan jin khon pe khala dakta la so joni se alang salary pan an ke long salary la hai ta lang irite kang lap ma thada ami thang tim long dam se halada moni to bana kimi lam than podi lu thanam lo malang ching hon jani sa dak dam mati men ke pudamet puten ke la somunit ke ningkan phopel protest sita battai sita violence avelang sodak sulu mane police to men che bhong du ji bala son ta claim clip pilang amase alang puloni el aningkan ben jong si
lason police tuan pache bhong doji ekdom lason claim i puson ne aphrang mane claim un but ni lason claim kle alang gandhi doctrine phansi follow pu mane gandhian doctrine bu pu mane mahatma gandhi aphrang le non violence a protest do mati lason attack si alang claim boy si bang bom la anutin na chilo salam ke but adhok dak conspiracy ta dudun konglo BJP office ami kai chok la pen congress tumta da conspiracy do tho arlo lo pa alang pupe pusi pu alang e lason police pen je bhong du ji bada che bhong du dek ji lason bolang ekchata ning je pusalang me thang bang ta allegation phan chi dinai lap inke ladak non bang ke arrest del lo under la NSA act NSA papu tang than lo national security act pu kan kwan phalon te non jelong bank po ladarang ni tumang than po langoi under NSA act 12 months di ningkan isian jelong thapunji ke la sofit ke automatic ulai tu deji jail pen hai engge lason mantulo pirates mute laso act pen pulute when there is a national threat you know mane protest ake the thodi mate kachi bhong ekdom society phan bono mate state phan bonoi di union territory phan bono lason phan problem thi oi son wangi pulute mate lason ke pa claim bang lason buni do pulute lason thuman si pirates inke kumar lon te lason power do pirates ke pulute laso power ke district magistrate longa do magistrate do ma didi magistrate longa do lapen DC longa do lapen police commissioner latum lokta lason power do la NSA act pen pirates ut lason power do la si latum si pirates not inke not allegation ka prek ne clack do laso budi Pakistan intelligence tumbenta link do pusinon lahai lam da ke clack baralang lahai ta link abi pusalang chi dinaing se ge non ba ke government pe si lamang jilo mati di non ba ke MHA pe si pirates mati mane ministry of home affairs home minister hai hala dak under langoi presidential rule dam lo pulote MHA tumsi control ministry of home affairs tumsi control non minister malo bolte Amit Shah hala tumsi control bom इनके नॉन बागे सरकार में सिखे दान सोंसी मानदेल बके सरकार जों सी अनिक हाक बते जाता क्लेम के सरकार में दान सोंसी मानदेल लमन एलिगेशन लाट का प्रेक के फोसाई फान असमनि फान कि दिबी फान असो क्लाइमेट एक्टिविस्ट फान कि दिबी फान मते बोरबारी फान जाता क्लेम लाभ लो नॉन अलंग के चौकसी अभी अनुतिने चिनी अलंग केमी फान से काम क्लेम हला दागा अखाई फान से काम क्लेम हला दागा लद्दागा मुनि तुम से काम क्लेम सबसे सिक्जम जितर बang itu di se fracture ini kan julong है सिक्जम long lok pini ajan है whatever amat si MHA pen si pirates hada home ministry pen si asubudit phan pirates athema ladakh ke central government tum si solai bom mati ki hala dak pen si pirates asubudit phan ke non allegation ka prek pineta papopon tu lo sumani phandi ka prek apine Pakistan intelligence da ISI to meta link do posi ki pupon na sons ki koi pon ne mane ke phosai phane ki dibi phan BJP sarkar pati di inke langoi enne ke protest lai do po di sita allegation pitap tap pen government in pen allegation pitap tap pen ke phosai phan mate ke dibi phan son ke claim clear ni por athema BJP da ke chok se do mati da athema la to manifesto log ke tok du alang du six sidul pi pode ko people to pi pedare pi buson de rasona vede jipol mate alang am thang malle la hai protest pa claim mali lage congress tum sia arlo aling do busenon alam ke clack ke alang pe thang chi dinai ni son claim buson de afrang mane claim po busibu and ahok la sola me hok alang claiming tung mate la son pa claim polote youth stu per hotel la sorbudi da alam arju la pen inu tax ceremony pu bang ko chini mati lam khala daga youth tum da chini la pen lo ke thek se hadak muni tum ge tuning ta 97% literacy rate out of 100 3% में लदाख मनी तुम लो थेक्टे चुन्नी का रिपोर्ट दे पिनिंग यों से लागम पुलोते 98 ते लेंगे पो बिदे पा 99 ते लेंग रॉक पो बिदे दी अमासी अला सोमनी बैंके अखाइनो इंटेंशन अवे लापेन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दा बिपे बट गवर्नमेंट नो भी बुगे ला सोमनी पुलिस तो में चेदार नो कि पु मेन अमुनित के सोना वांगचु खेलो पुसी कि कोई पन अकोई की पी बट लाहे के चुबायंग से बीजेपी तो में थैंक तुम
gaji caga kam mate gaji caga lam election na prang vote long phan bange lahai tu vote phan bange lahai chi chak tap tap lo non piniu ne dala pa fulfill ne dala ba si non bange pa fulfill airport la tum government phan pulo nang li tum la son son dang chi chak pa pa fulfill ne man dang pa fulfill pe del dang pa fulfill nei punon demand lo amanon bange ulta la son si non सरकार सुलिबो बितु इंडिया लो बीजेपी गवर्नमेंट दी अके बिपुटी तुम लाम तारिंग जे उन्हें दी दाके इतुम के तुम्हें डेमोक्रेटिक कंट्री में दी दाके तुम्हें प्रोटेस्ट पेन जाएंगे लोग लहाई जाता क्लेम कुन इतुम we can raise our voice di against government chokche pulte government against tum ningje un pan tum freedom doma freedom of speech and expression doma abe freedom of speech and expression ke सरकार तुम डिबलावती अथेमा लागोय इतुम राइट्स दो सरकार फान इतुम डिमांड पिउन सरकार अफान इतुम चुनिंगरी उन केला तुम लसो काम से क्लेम बम तिदला सो काम लो ने कॉपी काम लो तुम खमखे दुनिंग जी केला तुम सर क्लेम रिदनी पोलो सरकार तुम कली में तुम राइट्स दो इतुम डिमांड पो फिर नहीं बोलते तुम सोसाइटी मुनि मते तुम पब्लिक मते स्टेट मुनि बोले यूनियन टेरिटरी मुनि तुम लोग से रात तुम लोग से फिर नहीं बोलता कि डिमांड बैक नहीं पो ना होगा डिम नोन इतुम कार्बिंग नोन नोन जाहोक ने ना होगा डिम सिदा di itum public fan kupi manangi mate kupi ma chokche laso paklang dun government fan mate laso ahormu ke itum demand nang polagi itum rights do constitution ta ke tok do lahai but sarkar tum misuse lok power alang tum misuse power misuse pen public fan ki db fan mate public fan paningje long dati but lason bang ke chokche president puji this is not fair this is not right lason ek claim ki derangji akimbe lamle pusita mate sarkar आई गेस तुम थांग दा पोन ए अरे भाई नाइट तो में थांग मसे के चौक से दो सरकार तुम पूरा डिंजे पो लगे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लोग के टॉक दो बात कॉन्स्टिट्यूशन लोग के टॉक थे सोलिउ ने बीजेपी सरकार तुम नॉन डोमिनेट थी अलग तुम तेंग से सलाई बुपु कॉन्स्टिट्यूशन फांता अबेर सिला तुम की बी फांसी पर इबो लागे हक लो दीदले पोले नो तीन पुहलो नोन हंदा लाग तुम लागो के नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट अब si solai bom la tum power do mati da ED enforcement directorate la bet CBI la haita so fit padun lap athema la subdin NGO ta do hada ka pesara li fan student do mate hospital la hai fanda isi NGO ta solai pon ke adhok fund ta bang bang international fund ta bang bang mar la handa misuse lap pusi non akoi ki people di la hai tang ka konan nan pen lo ke ba kumasi pima la hai ta retard lebri mate investigate nahi pumanon ED enforcement directorate central government agency lapen CBI central bureau of investigation to manda non toy paglo mane anton hin penta ki chok che paklang bek pu phansi sarkar tum BJP sarkar tum non claim bom lo sona vakchuk phan ahok nang tum chini de bang ta do lang mine mate chini de bang ta do ji mine ahok lam jok si man government against mate sarkar against singjelo bolte पायरेस पो कपड़े प्रेक सेक्शन लगाए तब कली लीगल अलग फेक सेक्शन लगाए पो पिनिक करप्शन लिंक अविस्ता करप्शन लिंक लोग के वन बॉडी फान तुम पावर बीसीयूज फान क्लेम होनो बीजेपी सरकार तुम नहीं तुम चीनी लो मिने लासन सी दोन सुलीबम नहीं तुम ता सब आइडिया दूजी मिने कोसन सी सुलीबम पान निकाल में बीजेपी सरकार सुलीबम नॉन मुनिट अगेंस्ट मुनिर फान कोसन से टॉर्चर बम बना तुम ना दुतिना चिन्ह तब ता निंजे उदे अलग तो मते सोलाय रजी आहक के आहक आइदे चिक्रोय नि मते आहक प्रोते दिमन ओला सोटपो नि तुमने चोकची मते तुम की पुटांग ci चाकटांग दोपट नि तुम हाई बांगे चेपा फुलफिल लगजी पुला सोनसी बा थापेन से पा फुलफिल नि मते बुडी तुम को पिसे नि खामा दी गवर्नमेंट मालो सलाम नि तुम से सलामती पब्लिक से सलामती पब्लिक तुम को पिसे नि खालो को पिसे तुम डिमांड मा दी इदुर भाई नि चरली आरो टरमुनी तुम से डिमांड बोलते पीबेक नंग पोला तुम सी चौक चलो बीजेपी सरकार तुम सी चौक चलो मते सन बोलते मते पिलो रंगली तुम बॉडी गेला सोची पुई सरकार सी चौक चे अलग तुम मते ला बीजेपी मैनिफेस्टो लोग अलग तुम कॉपी काम टॉक नहीं के ना पीपो बोले पिलो चे चाकनी के अलग तुम सी चौक चलो लगे इनके पिलो बोलते को पिलो प्रॉब्लम दो के तू इनके नॉन बागंदे मालो हाइपो के पब्लिक तुम लो हाइपो सोना मांगचुक लो हाइपो मते सरकार लो हाइपो बोलते लागो सरकार के हाइबेक पो अथेमा सरकार के इतुम चौकचे मते इतुम हेनो पुगे कित्या ता चिपुपे भाग जो सरकार ले वाक्सदा इनके सरकार पहले चिदानो प्रोते लासोमुनिर फान के जात सोन पेनो ला तुमान पुलिस ऑफ फोर्स बुरोदी आरपी सीआरपीएफ एक्टन लगाय थाइपो सीबीआई टीबीआई लगाय पो दीप चेक पो इनके सरकार से हाइनी आरो लासन सी हिस्ट्री ता लासन सी बाग बमलो सरकार तुम्हें चिदानो बोलते हला एगेंस्ट रिक्जे मुनिर फान के दीप चेक पो जात सोन दी
paborbat pansi bori mate paborbat deti pute paching thang lap ti hok het peta paching thang si bor pi ke no da lango la son si plak bop lo ke la son si not suli bop central government tum power misuse pen paborbaji pansi non bori bom sida da conspiracy du ala ngai la son claim mate ningje je पुलिस तो मंचे दानो चे भोंग मे काइनो गाड़ी सारी बोलांग एक छता पुपे बोलांग में थांगा निंजे बोइलो सोना मांगचुक मत बट सोना मांगचुक के अखाई नुमुनित काली पुसिनी पुन के नॉन बांगे पाकिस्तान टेररिस्ट पेन ता लिंक दो जात दो पुला सोनसी कॉन्स्पिरेसी लाहे बेने बम ला पेन के चोकचे दो ला सोमुन पुसि के पाक लाइन फांसी बॉडी बम नानी तो मा थानो ला सोमुनि साकुरी ताकुरी चीरी ला पेन में थांग रोंग दाम पेन हदाक एनजीओ सलाम लो हला स्कूल कीम लो अलांग में थांग थांगा पेन स्कूल सोलाई बम नॉन di hospital hai kim lo son ke claim amuni tum nang tum thane you just imagine la son tum death phan pa borbaji phan mate ke jori phan mate son claim ma somuni ki tia claim kli alang life story langam punoi mate inspiring ho la sojoni si la 3D movie de salam no mati inke kai ta lang akimi alam si than than akimi ahin se ke dam dam but akimi mane dolo mate mane akimi alam ninjelo ke thega sab so dum chalo la pen pin akime na bingjelo prote sarkar against ningjelo prote na hok no non da sosi sulibo mati pa ningjelong le ha somunit pan ki dibi phansi bori ila si la son si non sulibo ingene ta puji sona mangchuk phan tum support nangji alang la soni claim un di la pen ke chok che avi pusin ta puji aru la somuni la son ke chok che ke claim ji ke ni ma thaune malin tum bilo puge sarkar tum si chok che sik sidul alang tum piune da journey se lono lason lam leng rol mati alang tum chokche alang tum chipino siksidul pino ding samri po gelai tala lam de klak le jimati di pad alang tum bjp sarkar tum mata alang tum chipo fulfill ne da alang tum gaji cha kam alang pachunu ne da lai tum la sojoni se pine protest mati la tum pachuno da sab de samri po da la tum bigam no son claim ki dat ke la sini puji alang tum demando al da public anu tina demando Anton lila dak long tribe sumda demand do bot la so demand pa fulfill lang ji la si itum da la son public phani itum da public lo itum da ka prek state long do stand itum da support nang ji ba itum da support lo ne support lo open si pulo ne bangyok phana ferere bjp sarkar no jat phana ne ferere athema public a demand pa fulfill ni inun bhai ni le pucharali ang ton mun itum ang ton la dak long mun itum si demand hur polte copy polo pipe derang poke di itum si sarkar salam aro itu me dimale pa pleng play bolte ma phana pa pleng poke kalima asi ne da puji itu na support nangi sona mangchuk mate hala daga rat tum special है daga rat tum है la tuma demand pa fulfill nangi la pen rat ki demand ke akhai no phan gali hala tum hason sinangji engela so phil lang tum piera phil jate claim pa che claim me thang pino है di 60 dulong thapon pino provision pino tum hanta but people of pipe that ke lasi ningje bom te der bom bodi lasi bujilo busi ma thalang ton ni nang than phrui phansi borilo sabso summarize phrui lo di ang ton nang than la phansi borilo pinni buji der pusida ni phan comment nang pinoi ni nang than phan nang bujai tu phan bori po okay lasi che tong thuna ne next interesting content man thu po okay la pet karbi channel long li tum akimi lang bolte subscribe denon mate facebook long se lang bom bolte facebook page phan na follow deno karbi content pudo follow subscribe bolte na litum lans se updates long po kimi nani ni trending topic punoi knowledge salam punoi education lam punoi la happy neta ni than pon politics salam punoi ton talasi nang sini dun po di lasi che tong thunang okay